There was a time when I did everything positive and everything went well. Yet, my family members were still unhappy. I learned to let it go. When you have people against you, their negativity doesn't matter. As a single mother facing great difficulty, with my children's father and his family against me, I decided to focus on what matters, honesty and hard work. My children became my greatest support and my life is now better than ever. No matter the opposition, your life will be the best. एक समय थियो जब मैले सबै कुरा सकारात्मक तरिकाले गरे र सबै कुरा राम्रोसँग चल्यो। तैपनि मेरो परिवारका सदस्यहरू अझै पनि दुखी थिए। मैले यसलाई जान्दिन सिके जब तपाईसँग मानिसहरू तपाईको विरुद्धमा हुन्छन्, तिनीहरूको नकारात्मकताले केही फरक पार्दैन। एकल आमाको रूपमा ठूलो कठिनाइको सामना गर्दै मेरा बच्चाहरूको बुबा र उनको परिवार मेरो विरुद्धमा हुँदा मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरे, इमानदारी र कडा परिश्रम। मेरा बच्चाहरू मेरो सबैभन्दा ठूलो समर्थन बने र मेरो जीवन अब पहिले भन्दा राम्रो छ। विरोधको कुनै फरक पर्दैन, तपाईको जीवन सबैभन्दा राम्रो हुनेछ।